Football cyangwa se umukino w'umupira w'amaguru ni umwe mu mikino yinjiza amafaranga menshi cyane ku bayikina. Muri ino video tugarutse kuri top 10 y'abakinnyi b'umupira w'amaguru bakize cyane muri Afurika. Turaza guhera ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere, aho tuzi kuhasanga umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, aho tugiye kureba umukinnyi ndetse tukareba no mu gihugu aturukamo cyo muri Afurika, tukareba n'amafaranga cyangwa se imitungo afite agaciro ifite. Ntatinze tugiye ku mwanya wa 10, aho tuhasanga umukinnyi witwa Victor Wanyama uturuka mu gihugu cya Kenya giherereye mu mugabane wa Afurika. Uyu akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe, avukira mu mujyi wa Nairobi uherereye mu gihugu cya Kenya. Uyu Victor Wanyama ni umwe mu binjiza amafaranga menshi cyane kubera football cyangwa se umukino w'umupira w'amaguru, akaba afite amafaranga menshi cyane abarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane yagiye akora mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko umukino wa football, aho yagiye akina mu makipe akomeye, aho yaje no gukina muri Suède. Bikaba byatumye uyu Victor Wanyama uturuka mu gihugu cya Kenya agaragara kuri uyu mwanya wa 10 bitewe n'uko afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9, aho tuza kuhasanga uwitwa Victor Osimhen uturuka mu gihugu cya Nigeria. Uyu yavutse tariki ya 29 Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani. Uyu kandi ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri Afurika, aho yaje kwegukana igikombe cy'umukinnyi w'umwaka muri 2023. Uyu akaba afite imitungo myinshi cyane akura mu bikorwa bitandukanye, uretse kuba ari umukinnyi wa football, akaba afite kampani yamamariza zitandukanye, akaba yinjiza amafaranga atari makeya, aho kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 32 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Victor Osimhen uturuka mu gihugu cya Nigeria agaragara kuri uyu mwanya wa 9. Ntatinze tugiye ku mwanya wa 8, aho tuhasanga umukinnyi witwa John Obi Mike. Uyu aturuka mu gihugu cya Nigeria. Uyu akaba yavutse tariki ya 22 Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi. Uyu kandi ni umukinnyi ukomeye cyane wagiye akina mu makipe atandukanye, aho yaje gukina muri Chelsea. Uyu akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 43 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu John Obi Mike uturuka mu gihugu cya Nigeria agaragara kuri uyu mwanya wa 8. Natinze tugiye ku mwanya wa 7, aho tuhasanga umukinnyi witwa Thomas Partey uturuka mu gihugu cya Ghana. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu, avukira n'ubundi muri Afurika. Uyu rero Thomas Partey akaba ari umwe mu bafite amafaranga menshi cyane binjirizwa n'umukino wa football cyangwa se umukino w'umupira w'amaguru, akaba afite amafaranga cyangwa se imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 47 z'amadolari y'Amerika. Umva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Thomas uturuka mu gihugu cya Ghana agaragara kuri uyu mwanya wa 7, aho abakinnyi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6, aho tuhasanga Edouard Mendy uturuka mu gihugu cya Senegal. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri, avukira mu Bufaransa. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane wo muri Afurika kuko yagiye akina mu makipe atandukanye. Ikindi kimugaragaza nk'umukinnyi ukomeye cyane ni uko umwaka wa 2021 yahawe igihembo cya rutahizamu mu bagabo muri Afurika. Bivuze yuko uyu ari umukinnyi ukomeye cyane, bikaba byatumye uyu Edouard Mendy agaragara kuri umwanya wa 6. Uyu akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 55 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Edouard Mendy uturuka mu gihugu cya Senegal agaragara kuri uyu mwanya wa 6 w'abakinnyi bafite amafaranga menshi cyane muri Afurika kurusha abandi. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bakinnyi ba mbere, gusa mbere yuko tubagira ko nagira ngo nkwibutse, niba utarakora subscribe gufungura inzogera kuri wacu wa YouTube, wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazajya ucikwa na update z'ubutaha tunyuza kuri wacu wa YouTube. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 5,
aho tuhasanga umukinnyi witwa Sadio Mane uturuka mu gihugu cya Senegal. Uyu akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri. Sadio Mane abenshi muramuzi kuko ni icyamamare muri football, aho yagiye akina no mu yandi makipe atandukanye kandi akomeye. Mu mwaka wa 2016 yaje gukinira ikipe ya Liverpool. Uyu akaba afite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu Sadio Mane atagaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane, aho tuhasanga umukinnyi witwa Riyad uturuka mu gihugu cya Algeria. Uyu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe. Uyu nawe akaba ari umukinnyi ukomeye cyane uturuka muri kino gihugu cya Algeria yereye muri Afurika. Akaba afite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 78 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Riyad uturuka muri Algeria agaragara kuri uyu mwanya wa kane. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga umukinnyi witwa Yaya uturuka muri Cote d'Ivoire. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane mu mupira w'amaguru, yagiye akina mu makipe atandukanye twavuga nka Manchester United. Akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatatu. Uyu nawe akaba ari umwe mu bafite imitungo myinshi cyane, yose amafaranga menshi cyane yagiye yinjirizwa n'ibikorwa bitandukanye. Uretse ko ari umukinnyi, afite na kampani yamamariza ndetse na bizinesi zitandukanye. Uyu akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 85 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Yaya uturuka muri Cote d'Ivoire agaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri, aho tuza kuhasanga umukinnyi ukomeye cyane witwa Mohamed Salah uturuka muri Egypt cyangwa se mu Misiri. Uyu akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri, avukira muri Egypt cyangwa se mu Misiri n'ubundi. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane mu mupira w'amaguru, aho yagiye yegukana ibihembo bitandukanye kandi yagiye akinira mu makipe akomeye cyane twavuga nka Liverpool. Mohamed Salah akaba afite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 94 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. Ntatinze tugiye ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tuwugeraho ndagira ngo kubwire niba ari umukinnyi wo muri Afurika wanaga yaza kugaragara muri ino top 10 atagaragayemo, uraza kumutubwira. Ikindi ku mwanya wa mbere, niba umukinnyi uhari atari we watekerezaga, uraza kutubwira uwagombaga kuza ku mwanya wa mbere, tukaba twamuzanye muri top 10 cyangwa se yaba atarimo, uraza kutubwira ku mwanya wa mbere. Ntatinze ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Didier Drogba uturuka muri Cote d'Ivoire. Uyu akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo 78. Akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomeye cyane, aho amaze n'igihe kinini cyane akina uyu mukino wa football. Uyu akaba afite imitungo myinshi cyane yinjirizwa n'ibikorwa byinshi bitandukanye. Uretse kuba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru, akaba afite n'izindi kampani cyangwa se bizinesi yamamariza ndetse n'ize ku giti cye zimwinjiza amafaranga atari make. Bikaba byatumye uyu Didier Drogba agaragara kuri umwanya wa mbere, bitewe n'uko afite imitungo ndetse n'ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu Didier Drogba yagaragara kuri umwanya wa mbere. Gusa niba atari watekerezaga, uraza kutubwira muri comment. Wowe twanyuma ino video, ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video z'ubutaha.